Grad Vršac danas počinje podelu paketa pomoći vršačkim penzionerima sa čitave teritorije grada Vršca i naseljenih mesta, čije primanja ne prelaze iznos od 30.000 dinara. Podelu će vršiti naša organizovana volonterska mreža i danas je meni ovde veliko zadovoljstvo da primetim da se veliki broj mladih Vrščana i vršačkih sportista prijavio i odazvao pozivu grada i koji će u narednim danima posetiti više od 6.000 adresa i odneti pomoć našim najstarijim sugrađanima. Nakon prekida sezone u Švedskoj vratila sam se, bila sam u samoizolaciji ovde 4 nedelje i eto nakon toga rešila sam da svojim sugrađanima, Vrščanima, najstarijim ljudima ovde da se odužim na neki način i da se priključim ovoj volonterskoj mreži i eto možda nekog usrećimo i pomognemo u ovim teškim trenucima. Tako da želim da se zahvalim svim volonterima i velikom odazivu sportista koji su se priključili ovoj akciji danas.